wadidaw wadidaw teman-teman, jumpa lagi di channel Aparen Princess teman-teman. Di depan ada dua ondel-ondel tuh baju merah, ondel-ondel yang cewek dan ondel-ondel yang cowok, ondel-ondel Pak Kumis teman-teman. Jadi lagi joget tuh teman-teman, seru tuh lihat ondel-ondel lagi joget. Oke teman-teman, kita saksikan ondel-ondel lagi joget. Nanti setelah joget baru kita review ondel-ondelnya. Oke teman-teman, kita lanjut lihat ondel-ondel joget.